Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу Жарылма Кейж каналынын көрүүчүлөрү, саламаттарбы. Биз бүгүн Бишкек шаарындагы Рейом автоунаа базарындабыз. Бүгүн 3 апрель 2021 жыл. Бүгүн жол жээгиндеги унаалар кечки чыгарылыш. Саат 6:30. Биз мына ушул унаалдан баштап жол жээгиндеги унааларды тартып кете берели. Пробег Nissan Sefera унасы пробег 247 000 км жүргөн. Жылы 97 жылкы коробка автомат, объем 2. Абалы жакшы дейт. Телефон номер 0995 84 07 84. Assalamu alaikum aka. Машина сиздики эмеспи aka? Кийинки уна Honda Odyssey унасы 2003 жылкы Absolute дейт. Баасы $4000 экен. Телефон номери 0709 06 06 89. Кийинки уна Mercedes-Benz E-класс унасы Zaych 210 дейт. 95 жылкы. Объем 2.3. Коробка автомат. Телефон номери 0777 81 03 15. Assalamu alaikum aka. Машинанын баасы канча болот болушу? 200 000. Обмен вариант болобу? Обмен вариант алмашууга. Вариант бар. Караса болот. Ички салондор, кожаный салон. Каскалар родной экен. Кийинки уна Nexia 1 унасы. Түсі мокрый асфальт үстүндө, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2004 жылкы, объем 1.5. Телефон номери 0502 51 23 45. Объему 1.5. Тартпайлабай кете бер дейт. Кийинки уна Honda Odyssey унасы, серебристый түстө. Пробег жазылбаптыр. Жылы 95 жылкы. Телефон номер 0702 86 42 62. Assalamu alaikum aka. Машинанын баасы канча болот болушу? 200 сүйлөшүп болот. Обмен варианттар болобу? Жок. Только наличка. Кийинки уна Honda Stream унасы. Пробег 270 000 км жүргөн. 2001 жылкы. Объем 2. Баасы $3600. Телефон номери 0701 29 69 29. Assalamu alaikum aka. Машинанын баасы канча болот болушу? 3400 болот. 3400. Обмен варианттар болобу? Жок, обмен жок. Только наличка. Ne dersin? Yok, koşulan yok. Nissan унасы 2002 жылкы, объем 1.8. Баасы 270 000 сом экен. Или 210 000 бе. Мына ушул жерде маркер менен анча көрүнбөй калыптыр. Телефон номери 0700 менен 19 04 05. Nissan Hyundai Getz унасы жазылбаптыр. Honda Step вагон унасы тартайлы. Ак түстү. $6000 экен. Телефон номери 0708 28 12 27. Питке обмен бар экен. Assalamu alaikum aka. Баасы канча болот машинанын болушу? Болушу аканчаттан 5-7. Обмен варианттар болобу? Питке обмен вариант бар. Доплатасы менен. Анан жылы канча жылкы? 2001. Объем канча?
Объем 2. Состояние жақсы екен. Айсыға бар. Біздіге жарнама кейджі деген YouTube'да. Қайсыны? Мынаны? Бұл. Бұның бағасы қанша болады Одиссейдің? 220-30-қа беріледі. 220 деді. 220-230-ға беріледі деді. Бұл жақтар тартып қойды, қатып қойды. Мына 90 жылғы ұнакен коробка механика дизель дейді. Басы 250 мың сом екен. Телефон номері 0700 2 менен 78 71 02. Салам алейкум айке. Алейкум ассалам. Бұл машинаның маркасы қандай аталады? Isuzu Porter. Isuzu Porter. 2 объем дизель. 2 объем дизель. Басы қанша болады окончательно? 250 сұротауыз. 250. Наличка болып отырғанымызды түшіп береміз жақсы. Жеңіл машиналарға объем вариант бар, доплатасы ма? Болады. Арқасында. Как Porter да, Porter. Porterден түзілішінде жасалған ұна екен. Арзан. 20 см. Porterден 20 см қысқарақ екен. Porter сияқты. Өзі Porterмен теңгені мына арқаңқы немесі. Жүріші қандай жақшылай жүреді да? Казактары жоға? Мотор жақсы. Моторлары жақсы. Біз кейінгі ұнаны тартып қойлы, бұл 220 мың сом деді. Hazır. Honda Odyssey ұнасы, оң руль. Дөңгелектері қышқы, дисковар титан. 250 деп жазылды, бірақ 220-ға береміз дейді. Телефон номері 0557 04 46 70. 94 жылғы объем 2.3, автомат. Коробка. Кейінгі ұна. Аз ошонда полный тартабыз азыр. Toyota Estima ұнасы 2000 жылғы объем 2.4. Басы $6500. Телефон номері 0700 72 менен 24 00 75. Кейінгі ұна. Toyota Estima ұнасы серебристый түсті. 2002 жылғы объем 3. Коробка механика. Автомат деген коробка. Жаңы коробка жаңы екен. Басы $5200. Телефон номері 0777 07 11 77. Срочно сатылады деген. Қатып қалды ғой мына.